Zepano mani rokno romya kari brain ni power baike lilak ruiman kanke ebake movement klairuiman kanke abono no hinu telekinesis mana abo kaisa sekal montro rogni power hai nogo tonguinu physical contact ni ya karinu ke bono thangi romu ya karinu brain ni power baike hamya klai hori tonguiman mani o sengsaro kebangma borok tongu borok mane huse sengsini brain no only 10% ni use klaimano hinai jodi sengsini brain no 100% ora use klaiman kanke sengkaisa belai no power man nai mane je mani rogno fanu romya karenu brain ni power baike lilak rowi man nai sekal montroni power haike je bororok sekal montro rogno believe klaya borok ani o kok rogno fast knawi of course no sokung jaknai But by a brok, ake ni simino, sekang ni zora ni simino, osai rok, ebake, monks rok, montro rok no, mani lai tong layu. Brain ni power by, ebake, montro by ke bono birowi tong mani. Romya kareinu, doga rok no, kulogui man mani. Nogo tonguinu, brain ni power by, ebake montro by ke bono hamya klai hori, tong man mani. Aborok soto no kaisa, telekinesis na andaro no, galayu. Tabok kusen inke amosi je inka telekinesis rok kebai de real of engagement naborok sas borok ni believe si game de baya brok tini ni o video ang norok no scientific way teibu te osai rok ni kok no teibu telekinesis ebake montro rok no tei analyze kalai shai kanare nai aboni bagai norok gedalai dong ano video pai paithak jora baya brok video start khainani sekang puila norok no kaisa koima जों जतन लाइफ कुसुक कानानि हिंके बाके सक्सेस ननि हिंके नांगु मोटिवेशन आं यूट्यूब फाइ नरनो नॉलेज रि तंगमानि रीजन्स बो काइसा मोटिवेशन नो स्कूल कॉलेज रगो पुइतोसि आसक मोटिवेशन ते बिजनेस नि नॉलेज रक माया जायके टाबक नि दिनो यूट्यूब मानै तंगु aboni bagai norok live kusuk kanani musukanke successful ungnani musukanke brother ni channel no follow klaidi bono support klaidi te boni videos rok no nayi rengmang nadi boni channel ni mungke nini ani kok boni channel lo norok gopangma rengmang rok te motivation video rok mannai ang boni channel ni link no o video ni description no roi ranai norok of course no boni channel no visit klaidi thangdi boni videos rok no naidi te channel no bu subscribe klaidi haike boni videos rok no bu norok ni friend rok ni aro share klairdi tabok hinke himdi bai brok teng video ni topic on thanglai pisinai telekinesis telepathy te teleportation aborok soto kaisa study field ni andaro no galayu abono no seng parapsychology hinei tongo bororok salai tongo je telekinesis abaka montro rok kebai no tongo hinei but real hinke tabok suk jora proof maya khoje telekinesis rok tongo dena kerei aborok no kuno lab ni experiment rogo fanosi tabok suk jora telekinesis ni proof rok no mania ko norok bo kabang ma jadugo rok no nukhna je borok mani rok no romya karai ni brain ni power baike lilak roi phonok mani rok no but jadugo rok ni bisingo kabang kuk no trick and technique ni hel baike si phonogo haike sungno dokari wo tini o universe wo kabang ma universal law tongo mane kabang ma rules rok tongo a rules rok no follow khlaino tini o dunia rok chole wei tongo aro ni bisingo kaisa tongo abongka brain wave cannot control any object mane tini brain wave rok kuno mane rok no medium sara control klaimania tini je brain wave rok tongo aborok internally to belaino power jefano klaimano but bosini brain ni baire ni kuno mane rok no hinkele effect klaiman galak aboni bagaino necessarily telekinesis abaka montro rok possible ngya jodi sang modern physics no tei sakange o sangsara only kainisi amai power abaka phan tonguse physical contact sara abaka romya karainu manai rokno soina hormanu aborokungka magnetic force mane tumbokni phan te kaisa inke gravitational force aborok sotoni bagainu science rokingke telekinesis abaka montro rokno manaya tangi hinke bororok sesukano believe klaitongdi science rokingke only proof no si nayu ebake aboni processing ni explanation rok no si nayu aboni bagai but sang osai rok ni kokno ebake monks rok ni kokno tei shakanke telekinesis rok ebake montro rok real obu kebai no possible ongo
Borok ke sauze montra rok eba ke telekinesis rok kaisa science rok ni busimani baire ni manai si hinei. Borok ni motengke jodi sung focus like belai no kuduk meditation klaiman kainke sini tehor ni satkan chakra rok aste aste ke khulok jagai payo hinei. Tei haike no sung telekinesis eba ke belai no power mantra rok no bu mani mano hinei. Angbu science rok no belai no maneu thik no angbu khoroksa science student no. But ang tini norok no ani kaisa personal experience rok no share klainani muchungu. Abongka sini parawo khoroksa doctor tongu. Bo real doctor bu te mantra rok bu runggu. Kebangma borok rok sekalni mantra rok bai hamya saya rok ngi faigangke bo mantra bai kenu borok no hinke hamroi rohoru. But bo normal rogi rok no hinke piti bai kenu ebake doctor ni medicine bai kenu hamroi rohoru. Aboni baginu ang wanso buze koroksa doctor si mantra rok no believe klai te boni laibo implement klai tongongke abo real rogobu mangsa sekle tong nahi nei. Badang Simon na musuguze as sekalni mantra rok bahai ke bono rom ya kariba physical contact ya kariba amte ke boino hamya rok khlaiman aborok bahai ke possible ngiman aborok ni processing rok no angbu pelai no Simon na ni mujungu ke bono physical contact sarasi effect klaimano amohai power amohai energy amohai mantra bahai ke possible open mind by one sogui nai kanke aborok kaisa belai no amazing see hambai bebrok no aneo video no paithak joranai tongmani bagai norok brother ni channel no of course no visit klaidi te boni channel no bu subscribe klaidi di te norok salprum no omai ke kok brok scientific te educational amazing fact nane ni musukanke aneo channel no bu subscribe klaidi di video no bu like klaidi te aneo video no bu so to ti prasha no share klaidi di tangai hinge so to ti prasha rok no shai mantung te norok no belai kinu hambai